Phambilini namhlanje amaphoyisa aqinise impi yawo yokulwa nobugebengu Egoli ngomkhankaso kuyi-Operation Shanela eqhuba umkhankaso wokuthungatha idolobha lonke ebiholwa ngukhomishana wamaphoyisa eGauteng okuwuLwensine Njenene Thomi Mthombeni. Amaphoyisa abopha abasolwa abamataniswa nezidakamizwa, izindawo zokucima ukoma ezingekho emthethweni kanye nabokufika kwelakulila abangenazo izimvumo. uMthombeni uthi nakuba inqubekela phambili isaqhubeka, ezinye izindawo ezishisa izikhotha zisakhathaze kakhulukazi njengoba kusondela isikhathi samaholide kaKhisimusi. Amapolisa kwiphondo laseGauteng abambe inkqubo zoqoqo njengenxalenye yeenzame zokulwa nolwaphulo-mthetho kwiindawo ezixelwa njengezo ziqatseleyo, kunye nokubamba izigilamkhuba ezibandakanyeka kwizinto ezichasene nomthetho ezifana nokuba neziyobisi nendawo zotywala ezingekho mthethweni. We have since managed to arrest 9 people for drugs, and we have since closed 3 liquor outlets. As you know, this area is a challenge in terms of illegal immigrants. You know, you are Hillbrow, you are Johannesburg. Since this morning, we have since arrested over 183, illegal immigrants. If you have to add with the pre-operations, which is over 30, so it means we have surpassed 200 in terms of illegal immigrants, those of which we have arrested in. I must indicate that they have also seen some conviction for the week under review, of which is 35 years in terms of convictions, but out of that they're having 3 life imprisonment, of which the cases are emanating from Primrose and Olvenwood-Bosch, of which overall all these cases they are including rape. Lamaphulo okubamba ucwangco ayaqiniswa kwiindawo ezichazwa njengezo zisaxhalabisayo. In terms of the areas of concern for 2 policing present, when they were presenting the profile for the stations, we still have some problems in terms of the attempted murders, more especially in Johannesburg, your theft of motor vehicles. The operation is still continuing and will be going forward. We will also have to look on the affected areas in terms of the crime pattern, of which we'll do some sort of patrols within those areas as we're making sure that the communities are and they feel safe. Umkomishinala wamapolisa wephondo laseGauteng uLieutenant General Thomi Mthombeni uthi bayawaqinisa lamaphulo ingakumbi kweli xesha liyakwelo leziyolo. Kwiindaba zaSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka, Egoli.